okayfm 101.7. Na yenua Kobe deflex or say Adwoa Sarfo TikTok. Why TikTok? I can TikTok. About tips. Munyana Adwoa. Onyineni. Juani. Adwoa, enyu we ko pebi. Adwoa Juani. Eyi servers ko na ba titinyum. O say. Eyi o say. Mama menyimani, onipa be wa seko. Mama menyimani. Nipa be wa seko. Ade sa so a mompe o servers ko nyum na momfa mposu Adwoa Sarfo e mama nyinani. Onipa be wa seko. Mama menyimani. Onipa be wa seko. Adwoa na di Adwoa she ho. Adwoa. Kwame nanum so be ya papa. Ehin no ofre. Do me kwa benya. Ono na oye MP. Ne wo ofe pa. Adwoa. Enti e di nkrofo kan. Ji wani. Ohun to wa memma. Parliament you ba so kwa hwa ya bebo. Mama menyimani. Nipa be wa seko. Mama menyimani. Nipa be wa seko. Adwoa Sarfo. Adwoa. Ajay. Mama menyimani. Nipa be wa seko. Mama menyimani. Nipa be wa seko. Adwoa, we ya TikTok ni biemu so a, uza usimu wogire. Aya asre memara. Mama menyimani. Nipa be wa seko. Mama menyimani. Nipa be wa seko. Adwoa. Adwoa se we yi Adwoa. Ono oye EMP. Ndi mesremo Adwoa ye uje oye no nya nwie ye ntietie nkrofo ano. Mama menyimani. Nipa be wa seko. Mama menyimani. Nipa be wa seko. Adwoa. Kwame kasa. Se jumro kasa na ye de chorus no. Na de ato ase. Ogirechire mu a Adwoa wo atamfo. Wo fa ni unim de nkrofo tawo. Yankwa. Mama menyimani. Nipa be wa seko. Mama menyimani. Nipa be wa seko. Adwoa. Despite ban. Come on, we say 1-1. BBB. Oh shleshi. Na maka de. Ashi. Ashi. Esusi sharp corner. Yenia okro yabua be man benin. Or say NAPCO workers lives matter. They are really suffering. And yenua masquerade. Yes. And Adwoa my. Don't go benya any problem. On my no. Constituency executive gina nechi Aboagye. Ni chief of staff ye fe no yewura ayo say Kofi. Where NADMO director ebo municipal no. Ene yenkwai. Mama menyimani. Onipa be wa seko. Mama menyimani. Onipa be wa seko. Adwoa Sarfo. Bam. Yeah, Yes. Ago. Eshe. Sharp corner. Onekrono. Adwoa diasa. You TikTok. Adwoa sesre usimo ogire. Ohunzu ofe. Pa pressure to omo so. Wasem parliament ko. They say them was na apai. Na no MPP for me enche bi abra July. Kwame onche omra July. Omachina. Azana yaji 11 atu. 11 atu zu. Ipa ko na nse ya de oye onwie. Won samra me yodie. Ene chorus ne yenkwae. Mama menyimani. Nipa be wa seko. Mama menyimani. Nipa be wa seko. Adwoa Sarfo. Yeah, TikTok I was say parliament. Mr. Speaker. Monka MPP for Kwame Nkrumah Tikese wo no.
Obi say okay ensere wo ye no mo ye no mo na NDC ni MPP no mo na edu obi say parliament no mo so mo Professor Michael Kwe wo mo pe backbin better sound that was so proud here Kwame enyuma enye dem so che chance an someone say mo pe Professor Michael Kwe mo pe backbin enti Kwame eni backbin say woman nyumeni if backbin wa seko woman nyumeni if backbin wa seko backbin so what mo so anu no ayi na no kan say mi kire onyafo say che menza bonsu was you were my friend until I became a speaker. So you better behave well if you want to continue to be my friend. I'm number 3 of the land. What is your number? I go message you almost say Kwame yenua Daniel Yebo eta friend call your sister Akosua. In fact if you are in this country and you have BP then it's up to you because bra Kwame is a whole mood Adwoa konan say ya me sister yenua Evans Banahene me dem papa din and was say Evans Banahene dia wo dia ba no say good morning, Mama Akosua and Grandpa Kwame. God bless you, Mama Akosua. I will be coming for my vase gift. And I said the ebe. Honorable Hawakumsin Ba'aik or say is enjoying you, the 2 vocalists, despite international band, lead vocalist Kwame Nkrumah Tikese and backing vocalist Akosua. Near the Aboso. Now you fine pa. And only a test mic 1 2 1 2. Kwabena gentle was a Kwame. Nanado pampered Adwoa Sarfo too much. Biam pampa ubia. Why should she alone be given 4 positions in the government? But women shouldn't forget that she is damaging the chances of women to offer patrol on damage will be parliament and that's what about Kwame na gentle patrol obi say obi chance o ewi aso obi say obi chance o enye onu nkwa no oba wo wa ban mu e ma bebre wom ena Amprachum Felix was Akosua Tikese. I will promote this song why ena amasama fan base or say jealousy fees on comparison ena suba ya to see e-levy is good ena Kwame Obianchu see radio so aye the dead Adwoa so according bibia coin e di bibia coin tinya dia e say program bi kwa na beba abrochire na ohia so de kente kwa kente odi bi coin bibia o sa ni nua na nama e de bi be mane no Adwoa wonyum no wonyum ni o Adwoa mama nyimeni nipa be wanseko mama nyimeni nipa be wanseko Adwoa Osile bam TikTok esido alenyi achi edem o se Adwoa do him is that 137 eti Adwoa wonyum ba kokora ni domi ye wodia kwa benya ye wodia obi ani wo te sewo Adwoa domi ye wodia kwa benya ye wodia obi ani wo te sewo efi obi ara di hima Adwoa di hima wala Adwoa Sarfo di hima amu obi antete di hima we ye nwie ye ma obi afre wa fa di hima Adwoa di hima obi ase obufu emua di hima Kwame
OKFM 101.7.